There are certain things on Brother Sammy and me, send me and coming, I will stop him. Yes. There are certain things on who I will set boundaries for him. When you be a chi dear ne, Emma see a bema guys ni biare or divert in a own yai. Brother Sammy, baby, you didn't call and a try coffin on Sunday. No, nyai, no nyai, the futu a kahone esi. Near me catch Brother Sammy said, oh, divert, papa. Okay. Show ministry no, na me slow. Aye ni ye. And the Bible said, O Christoni and not fail the footna bia. So your Christoni and I said one as a gospel musician no. It's a way of life. Christianity is a way of life. And to no one walk to ni mun somewhere samba but my young people around you no mama nyam crofwa. Omo be boa ama ministry akoso na nyam crofwa omo so me different camp. Be in your camp and divert Brother Sammy. Baby, I will chop on many ho. Many ho. Na me sra o na platforms now to secular music no. One who say ole resasa, ultimate trouble because we nya time. Say when you rent campaign na anyom nam. One go twishisha bom wisie o mani ase nyina. Efufu wisie na anyom nam Brother Sammy. Yesterday. Sa we ti ko fa Bible no. Na meditate na nyame ma o message na twro nyom enti sa ya beti ane so ya ben download Tiflos Anan the Doubting Thomas me kanfu eye na naboa for spiritual and herbal center edi amount adikuta me kanfu am se bi obi akoho mo wate ne te eye one time some because edro bi anka dem yes edro bi anka dem what they we yare ba na for na so tumi ansa yare na ma wo dia be catch no say let's say ayare send Ghana let's a habai ayare send and I'm for spiritual and herbal center. See, we are here. Obeti the 10. Akwaba shonko enkoma wa wo hwe mesabre e wotuma gin HS so na ebusuafo yankasa the nation worshiper Brother Sammy wodi nsimbia baba tudwa ebra kokko pie mu wo United Showbiz so na chese wo mo etwetwe nkomo na ye ka ware mu ensem na chese host abre no na Efia Shos nigga wono na hosti program no na wo mo echire mu ese wo ye wo ba na se wo bi bebe kan wo kunu ho asem na wo gina so na chese wo dija wo kunu na chese wo sa wo ba ne se bio bibi how ne ho kro ne ba na chese Brother Sammy ayedin a wo si wo no mo a won kasa na ebusuam ebra wo ye na adwen so wo bebie ensem eso no ne ensem a chese wo di tudwa ne nyina ye chire mu na chese enya de se na yeri a woni ne aware emfie edunum obetimi ene no akọ empaso agudie ebiemu a wodi ne nsam tudwa dodo na buza se na de ntina wo kasa because Brother Sammy de yenim no da bia wo kopiemu wo interview ni ba bia otimi ka se de Nyankopon efre no kire ne se meba na wodane ne no hu ye no ka che ne se eto we ye wodi na che se wo adman ne yiri da bia wo kan wo se na enne Brother Sammy eto anyame da na de kire no no se de wo be ka se wontimi ne no endi mpamu agudie ebiemu dia ne sen ewu eti na nsem odi tudwa nam so madodo na ka se ne ni kwan so oba abonten ebe kasa ensem no ewo bedwe abusuan yinkotie ne ensem no emrane ba yadomu esuko na wale sem na atom so Efia em say asem bi wo ho we say awale na bia bibi em say bibi ko so oh nse me na me be out to be am be kan for my yere but me be say as me cancel but me ti o sisi apa Oh, you happy? Me ni say metimi ne me yere adabiem hey never bomb what is the problem ensida and awale sem mo kan na amo ame no me yiri ye good pa but mentimi sorry to intimi nyimi be ma se me ne da biem me la so you see where the cage is coming no the reason is me yiri fra brochiri ba me kan na tu obi afo kan bo ho dem ba bla do bia na mba jeje me yere so ne ya dade ote so na ha na on fa nche me finish me yiri fra brochiri ba ti oba no onyem wen ti na mapie na me nkura na se wotiam to no mutu card ne call hospital to mduru hospital na doctor say oh ko che kakra bia ko bewu na nyinsen no ankoto awodie ni makoto bibi di se felempien tubu o kan blofu bi ti a topic ti yam se gise ye uchu chasa den and I'm so
bibusa and say no so ne ho na ne ho beto ne dia fine na doctor etwa ade ti you feel me feels me on cry 5 for them in chain mo nyina serve no o serve oba no very well ti won am ka chen so show bi aba crowd na o mfa ma ye yi ne ba afie metima akoba aba na me je permission no so wo men komla ana me ko ti ma ba program no me friend busa ndi fie ti se buko I didn't know yes sir o de me kwaji okot o de me kwaji aduro na odofo said ya wa wode waso ekokoti ensem no eno no na Empress and ewa ha me no ebedo ensem no mo esuko Empress mo akwa bibi abokodi oba de na daroma na yengonku yenkwade yeah na brother Sammy nsem o de tu dwe o hwa na ehu hia so obeka nsem we ewo Abel Fontintan kese eso television just obi a ehwe wo ebeda social media so for long enya de se be pasa wo be ba ka wo yira asem se enya de se wo na wo yire ebede bi mu anansa wo no yiro issue component that moment na wo cancer asem na was it right apia madam asem mentia too much after phone na adie ba ko ene se ebiase a wo ye we no obi ne ho no ho a oye ne bibi kwa okay brother Sammy to my view no one kasa keke okay there is a reason behind it ochire mu kakwa na enu so mpo no justify me say no you can dey ebeye no pray because of ono no nenete okay ono nim ne wa fam okay ono no nim ne reason ti a o make his statement but me view ni say at that point in time bia otena ye e de kan asem no and e the wrong time okay because purposely for the show no you invite us here no be o yere ho nkomo no correct bi na kobaye and a statement bi ekosi here and no crown as a matured person no I was say who send you obesi fan aka asem na ye wakasa bi wo na say kodu ba bi na uje mu tra send yete na esaya de okay and no tina nyame ama ye nimdie ni nyansa and fa ho ne question na ye be bisa wo I was say utimi aka asem bi to represent something udwin hu yi and something mostly no ye ka try and say when the question is being asked you take your time answer the question to yourself either 2 or 3 times answer number out okay wo fiti pra ko pe bom be hu na wo ju hu dis answer ma kan ye no correct but e beba out no na wa form it's answer one dream okay brother Sammy platform or use here to make his statement no anya de a very big platform sure any concern go can answer no wo fine and wa ko kan enti no ochine bi ni when it comes to married couples no our enti obi wa kasa me de adofo asam de minken the reason being that our reform no omunim how to settle their disputes okay ena obetimi aka asam me price baby me fi some your couples na mo ko a I was some you very careful okay because chrono no ahunhun won so much to the extent say certain words be free when be ban omuso okay no de aye djuma enti no se oba ne be ma ko a kasa bi ti say me ne won nada me mfa me ho nka won da me ni waduane da me ne won na mpa ba akoso da eya kasa bi eya mostly no couples use pa but we be we no esunsunsanso ndoso okay woni nipa ne nada me pa sa me de me ho be hye wase nka madi mi menim ne be ba te se ne abrasa mi kan yi menim ne be ba me de me ho be hye me yirase wow aware woni nipa matena okay e mo fra be mu se waye oden ye betimi ni waka nsem atufu afa behu na bone ko oba ne de ye wo a enam so a wo de kan sa asem no na wo de ache but se wo ko wachi akotwe asem na san no na no de wura fi won kai won twen san da ye pa wo cho na wo gi tu mu na de che we na ne na koda e betimi ayeduabo eyeduabo ankasa e betimi di nsunsan so ba brother Sammy ekoye sa mistake ni si ane be ma betimi ahon ti se ma ba sei edin sunsan so bebe na beba to bo so ba bi wo ha
Oni ni kunti but all of a sudden oyare. Ne haya ne ya na se ye ne obi na fukura timi hu gban. Wo be ko hospital ye hu yare ye how. Aje se unyo obi a oya spiritual. Ohu sunsun mu niema. Ati sunsun niema se no aka cho se o kan kasa bi sei. Eno ni ade a enya wo. Brother Sammy dia mi ya na ayere de be yo ofa awachi. Oyere fa awachi. Eno krampo wadamfo krampo okofa echire kra se na wanyi oba obifu from anything. What you say obi a wone ne tie e na koka kire ne yere say ane chese wakofa oba foforo bra na woda eye statement when your statement you have to make that statement ekua e ma for can send baby ni nyina fa bla kokon nsam abuna kokon list a o make you know and they were deliberating on it sure and statement akoba ye say me ma san nsem no ense wa worry you be akati you should be matured enough fine o made abeka someone chawo yere oyere nim said they know you more because omo no me no ti bebre me de mente Ghana me ko na maba what you say eno na nam so oba ne gidi and bi so a won so wa ye niam bi mo ba na hu but onya wa so yie enche okay what you say na asem bi sap epono okay asem bi sap for bi asem bi sa entina ko ba ne say made kono be kan sa asem ne kire no na ne suspicion bi ana wo yere ne woni ade na abesi so obi asem ne obi de agbabura no pre coincidence wo ho entiani na besi not being matured enough na also trust another hospital conditional wo no betimi make certain things out of it because mostly na man be brenim say wonyemo a wo kunu ye niema wo machi I know of a friend na onyema ni kunu ne ndada the whole 9 months obe continental ne doctor be friend ni kunu na kasasa woni oba ne na ne boa no for safe delivery easy delivery osi osuro efro no osuro okay mema ni bisa netie enti no some moments also onya dua okon betimi ado bibia betimi asi enti so ba ni buafu se den kra wo ye nyame sum ni a wo ye my god is that kabola balaba no I was say what's in here maybe ase in the way of Christian life what you say enti no two masters no can they be in the same shape ya what you asem ni buafu one hwehwe asem no mu ehun eniema ewo oyiri ni mu esa say you being a public figure a lot of things are man for kafa ho de kira wo yere and na man for so twitwa pictures bebre anya ade afa ho de san ne wo yere ono so ye nipa anya den kra be ye ne ya enti ya responsibility say o kan sa asem ne cho tinitina say eno ni ade a nipa bebre lack in marriage they don't sit down to talk about their problems to find solution to it all the time no obo botra o kan trasa o de asem ni bana ba kubufu anu watwa so person ni pana kansem na obema no explanation anaso obetena se akansem na fa sa nsem no pomasi thank you our for anya sa bebre na anya sa ebi su nya time but so ba complaining o dear no matter what tenase okay mama o complaining about yes me twempa okay instance when na wankasa wahu a o de twempna dai oba no emam ensem hweyemu a ya yenkan okay oba kan sam kakra bi ni watwa so oyini nyina mpie but unya time ma no ebie no kwansa mama na de me de ma ne wa hwe wo mu bia kan wo beti nsem wo to a wo bedwuru be bisa say mama na wensu ya sam a wo fa ne serious sa wo how but on wo ha what you say enti brother Sammy ne yire ne kan say ono make statement so ba na ekom say na nsem hwene mu no nim ohu ye woni papi bi wo ha oye na dia on kasa ba te hwene mu hu na ekunu da obebie na no na chese wa pem no obi abeka bia wontie enti mostly no say brother Sammy ne yire kan say asem na kire no onya time minute I don't know so ye ya na say one but me I'm talking based on answer o kan ye woni ne tena ase e na o man ne mre wo the whole day mo fe ni mo ho nkomo sa asem na ni ho nkomo ma ni nkire mu ne enti akoba ne sa ne enti nipa ne koja ofie anase ne enti ani nipa ne kasaye what you say oye nipa ba dwen ho ba dwen ba what oh okay and then nipa so ma ne hu se ma me wo de say na brante ka minim sa nya no kore but me pese me prove chi o ma hu se made na me ne te no o pese o say me ne wo ntem
enti wan so fu ani to fom na hwade obeka nsam jiro susu nsam no okay na hwe obi twa ntrochiro abeku what I say woman aso a odi be se beji wadi thank you what I say first me be twa eye wa no na je say with eye ensem abada Sammy ababe kan say the work as a platform we use ye no was wrong no oba no etia ebetimi enya eye nsusuanso e wo no so ebetimi breaking it down akua me mostly no masema me can say hey love yourself okay ye nyina ya ware obi ba say ye hukunu wabete so hukunu atena television so no wa ya ware ye nyina ya nyanyam ye nyina ya ware ane na first love yourself okay before your partner don't love your partner more than you love yourself okay asama de bia make am no if say you love your partner more than yourself you die early the reason is se wo do nipa no a enyema wo beje no wo bu wani guso wo bu wani aguso won kan wo hwe no so wo inside no eye wo okay but based on publicity no brother Sammy be make some statement you but o de say oba no you be a o kan nsem wo public say na man voti mi so camera e kan wo de no a na obetire nsem a you know say wow there are certain things on brother Sammy and me say ne yire ne me and coming I will stop him yes there are certain things on who I will set boundaries for him okay it's high time yeah celebrities no and the musicians and also call level now we celebrate them they entertain us and a lot of things no obi a one private life okay but who said uji fame no wa public no ufie nso wo say usiesi ho okay and no much better so when say ufie yi a wani guas wa bonten what say ufie yi a na wo shata de na nkoyi a wo yira na asa wo ba be ka kire wo ma wo fempie we de enye what else o ma wo fempie ai unye fie yi a wo shantu mago kra ya ya be ma de apie ama wo kwaji wani mbuase enti de be na beba a oba no betimi aka even yent so oba ni so aye bibi ena sama made ni kan ogina so ena oso odi jaya ware ana so odi akeka nsem bi na ahye same enti no no so en akasa one no en na bie mu no a e ma ya kasa oba betimi ajew asama obeka kire no madam be yo se show ma oba betimi aka kire wo se me consider ena me no wotenaye me consider na me wale wo because me hu se wan kasa wonya me lie na se nya madam fusu mesi ena ka sa me mpone so ma wo a anka wa no lie so so bra na one ne twempa na se so wonya no hu mpo sa enti wo consider me dia ena se no asi be ma betime gina so dia yesa okay what you say but ne make sure brother Sammy says that statement no kan obi o make it come and say if she is listening she should forgive me wow. What can happen with platform? Your children also are on the social media. Show now mokoya the full show is on the social media. Me mentimi ahwe bi Saturday, me watching on Sunday midnight. What you say? Na me share the whole show from A to Z. Okay. Me tie ni na the same thing na one friend so betimi akwa kohwe. The same thing na you so betimi akwa kohwe. The same thing na wasi betimi akwa kohwe. Osofu betimi akwa kohwe. Enti no ochina no obi a wo hwe wachi. Oya yodom when you be a chi di enne e ma se ebe ma guys ni biare or divert na onyai brother Sammy baby odi ne call and e twa akofa no onsan na chi no nyai no onyai na twie de futu e ka ho ne ye di asi na me ka che brother Sammy ne say o divert papa okay hwe wo ministry no na me srew aye ni yie e na Bible say o Kristo ni entina feudi futuna bia se wo yo Kristo ni anase one kasa gospel musician no it's a way of life. Christianity is a way of life and to nyomo na wo to ni mu nsem wo esesa mbabo ma ye hu sa people around you no mo nya nkrofo a omo beboa ama ministry akoso na nya nkrofo omo so ye different camp be in your camp and divert brother Sammy baby a wo twa komani nje ho many di hu na mesra ogwodina platforms na auto secular music no when we say lyrics asa ultimate tro because unya time say when you rent campaign na ani omnam won ga wo twishisha bom wisie omania si nyina efufu wisie
na anyo na brother Sammy yesterday sa wachi ko fa Bible no na meditate na nyame ma o message na tworo nwom enti sa ya beti ane so ya ben download na no na ade ba pulele wo be me ma na so o be rap krati ayi wa fa no say serious brother Sammy misrawo se wo nyo obi mo control say hey on twe wo mra we pen ko say mi o twa sa onim say na chiachia oni pe bia wo hwe ba bia wo no wa fa ho as o say asre wo hwe ne kase ho no anwi ne buo asre wa kase o kwankwa nwim nantwibuo because obe in him enti hwa ho na epe ubuo pe wo bon papa ba bia wo kɔ ne de ye be hu anse wan e bia na wo bobi dida obi wo ho a ono no ni suban sa na tie but bibi betu ni kwam ene ma ne divert ya afi na wanya nkrofo oni omo be lenki am na afi wakɔ ni dada ni timitsraw ye focus fama me enti sa whiskey na won ngu so na hu ani se ya ma bia no ya de besaw ne de asomo mesraw kwa sondam kwa meditation enya west na fatonyo ne jansenfo no wo yire so nya kran pa ono wo ma no buo na kai hu se mribi baba wo benum ho na akwa pa ne to wa ne we se etwe na wapo no bedi ya Empress yebeda eya wase ebusuan tumi se Empress ehiti pa wo be se wa shiti said ya ensem no aircon because ebeye ya se obetina baby na obetin sim bi se eye be ma woni netia na se obi a woni no wo ka we no obewie no obesa power chow ewo eye ehu abra waka edegu wani ase ewie na se ye nyina mfa nya asua de emfa ma ye hu ebusuan so adwenche fan sem no fa bra ebe to your comment section like videos na share on all the social media platforms as media and equia sikapa